Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didakan Hesus Kristo. Aadi na kita han ikaduha nga Domingo han Kwaresma. Ako ay Sister Andrea Tumanda OSF, han Sisters of St. Francis of Perpetual Adoration. Para yan na han Gospel Power, hawaray-waray. Paglabay hinunong kaadlaw, sinagkay Jesus sinataas nga bukid. Waray iba nga iginupod niya, labot kanda Pedro, Santiago, o Juan. Samtang nagkikinita hira, nabalhin ang panagway ni Jesus. Nagsilaw ang iya panapton, nga nagbusag hinduro. Waray bisan hino din hihatuna, in makakapabusag hinsugad hini. Hingkit-an, hantulong ng mga tinunan, nga nakikigimang raw kan Jesus, hira Elias o Moises. Nagsiring hi Pedro kan Jesus. Magturot do, maupay nga hani nala kita. Maghihimo kami hintulong nga tulda, usaha imo, usakan Moises, ngan usakan Elias. Tungod han kahadlok ni Pedro, ngan han iba nga mga tinunan, waray hira sabot han iya iginiakan. Linambungan hira, hindampog, ngan hinbatian nira, intingog tikang hadampog. Amo ini an hinigugma ko nga anak, pamatiin niyo hira. Nang inano hira dayon, kundi waray nira hinkitan nga iba, labot kan Jesus nga kaupod nira. Han pagkalugsong nira han bukid, nagtugon hi Jesus sa ira, ayaw kamo pagsumat, bisan kan kanay, han nakita niyo nga da, han kabanhaw, han anak han tao. Gintuman nira an iya tugon, kundi naggiparupakiana hira, kun ano ang karuyag signon, han pagkabanhaw, han mga minatay. Sanglit kada aktibidad, o may ada importante nga buruhaton, may dagud pirmi dara nga leksyon para haaton. Ngan may ada panahon, nga aton nalilibyasan, ang kaimportante, ngan danay diri kita nakakabati, hadton gusto mahibaro. Hadton angay igsumat, og ignotisya haaton. Ang komunikasyon, ginbabalabgan, ang susumaton nga istorya han kan Jesus pagbago, han iya dagway, inusa nga higayon, nga nababalabgan ang komunikasyon, ngan may ada leksyon, nga waray masabti. An mahimayaon nga pangitaon, amo unta, ang nagpapakusog, para hadton mga tinunan, para mahibaroan nira, an nahinanabo nga kalbaryo, nga nagdadara haira hindagmit, nga kagupong, nga diri pakaintiyende. Pero an kan Marcos istorya han kasakit, nga nagsusumat para hangatanan nga mga tinunan, upod ang tulo nga naging testigo han pagbag-o han dagway ni Jesus habukid Tabor. Nga nang kaurugan nga tinunan, amo an nagsalikway kan Jesus didto ha Kalbaryo. Ginpaunan uman ang pagbalabagan komunikasyon, nga diin iginpasantop ang pagbalhin han dagway nga istoryahon, ngan kun kikitaon, an makuri masantop nga pangitaon, makarimadima nga kahadlok ang inmigo
han mga tinunan. Hi Pedro nga amo an ira paragyakan, imbis nga matutok kung ano ang nahinanabo, napuno lugod hiya hinwaray hangkag nga istoryahon, ngan diri rasunable nga pagpatuman hinplano. An iya yayaknon, diri man adto nakakapaabot, importante nga mensahe, kundi baga nalahiya, naghihinakan han iya kalugaringon. Sanglit, ang Diyos nag-intervener nga nagbasag han kamingaw, hinmakusog nga pagsugo. Pamati. Diri magkakaada hinisakto, ngan klaro nga mensahe o komunikasyon, kundiri pamimingawon an usa nga kalugaringon para maisumpay kung ano ang nahinanabo nga sitwasyon para ang iba makabati ngan mahisabtan kung ano ang masisiring han iba. Ginoo Jesus, tanggala adton mga nakakabara, ngan tutdui kami nga mahibaro hin pamati haimo. Amen.